Dobrodošli u Globalni kaos. S nama je naš stalni gost komentator Marko Francišković. Pozdrav svim slušateljima Globalnog kaosa. Krećemo s vijestima iz Libije. Tripoli je 80% u rukama Džamahirije, Gadafijevih snaga. To je sada potvrđena vijest. Vode se borbe u gradu, ali ne samo u Tripoliju, nego čak i na istoku Libije i u samom Bengaziju i u Torbuku i ostalim gradovima. Polako preuzimaju Gadafijeve snage prostor i teritorij od tih pobunjenika, odnosno od NATO snaga i Al-Kaide. Čak se događa i sama borba unutar tih pobunjeničkih redova, različita plemena su se tu sukobila i jednostavno NATO je tu doživio debakl potpuni i kao odgovor na te svoje poraze, na niz tih svojih poraza, NATO je odgovorio intenzivnim bombardiranjem po civilima, posebno u Sirti, ali i ostalim mjestima. Tako da su provjerena izvješća o više tisuća ubijenih civila. To je djelo, znači, NATO alijanse, to je djelo europskog i američkog vodstva, znači Sarkozy, Cameron u prvom redu, s američke strane Obama. To su sve ratni zločinci i prema njima se treba tako i odnositi. Ovo što su oni napravili i što rade i dalje, znači, predstavlja ratni zločin, predstavlja jednu agresiju, predstavlja jednu imperijalnu politiku i, hvala Bogu, na svu sreću koja doživljava svoj krah, svoj poraz, upala je u libijski pijesak i teško da će od tuda izići dalje van. Vidjet ćemo kako će se brzo dalje razvijati ova situacija u Libiji, koliko će se ovo sada sve razvući i koliko će trebati da se NATO potpuno istjera van zajedno sa Al-Kaidom. Da li će se još dalje angažirati i snage iz Saudijske Arabije i Katara i ostalih ovih arapskih zemalja koje su poslale svoje vojnike tamo. Lako je moguće da će se dovoz tih vojnika i tih dobrovoljaca, prvenstveno Al-Kaidinih, pojačati, ali bez obzira na to kako sada stoje stvari, stvarno je ovo jedna od povijesnih prekretnica i ovo su stvari koje će se u budućnosti pamtiti kao poput bitke kod Waterloo ili sličnih takvih događaja. A posebno je zanimljivo da upravo ovi mediji režimsko-korporativni jednostavno ignoriraju ovu stvarnost i prešućuju ove činjenice. To može do jedne mjere se voditi ta politika zabijanja glava u pijesak i mišljenja da će maštanjem se nešto promijeniti realnost na terenu, ali prije ili kasnije ove činjenice će izići van na vidjelo i neće se moći više sakrivati istina pred ljudima. A onda će se i ovo pitanje odgovornosti i za ratne zločine i za sve skupa što se ovdje napravilo, i to će morati doći na dnevni red. Također imamo vijest koju je Pentagon objavio da je navodni vođa Al-Kaide Anwar al-Awlaki ubijen u Jemenu, i to od ovoga bespilotne letjelice u jednom konvoju. To je već ne znam po koji put objavljena vijest da je on ubijen, možda jedno 3. ili 4. put. Svaki put prije objave da je ubijen, a onda nema nikakvu demantije, nego opet je on ubijen. Zanimljivo je za tog Awlakija da je on bio na onoj pentagonskoj večeri nekoliko mjeseci nakon rušenja tornjeva. Dok je bio na pentagonskoj potjernici, istovremeno je bio na Pentagonu u večeri, što nam govori da je u biti on njihov agent i njihov operativac i da je ovo sve dio nekakvog psihološkog rata i propagande kojima se želi podići valjda moral kod američkih vojnika. A da im treba itekako podići moral govori nam vijest koju je prenio portal Good Culture, koji kaže da se više američkih vojnika ubilo nego što ih je poginulo u borbi. Znači, 468 vojnika se 2010. godine ubilo, počinilo samoubojstvo, a 462 ih je službeno ubijeno, umrlo u borbama širom svijeta. Dakle, to je pokazatelj i stanja morala i stanja te neke volje za borbom i jednostavno
grižnje savjesti za sve ono što se radi i ti nesretni ljudi, nesretni vojnici koji su izdrilani da ubijaju i da budu dio te imperijalne ratne mašinerije, na kraju okreću ruku na sebe. Tu imaju utjecaj sigurno i farmaceutika kojima ih onda kljukaju i razne druge stvari kojima su izloženi, počevši i od te, znači, jedne psihološke preparacije i svega ostaloga. Istovremeno, u Sjedinjenim Američkim Državama onaj pokret i protest koji se zove Okupirajmo Wall Street se proširio i na ostale gradove, na ostala mjesta i to je u svakom slučaju pozitivno, bez obzira što ima tu jednu ljevičarsko-anarhističku dimenziju u sebi i na neki način ga ova američka administracija, odnosno cijeli taj korporativno-bankarski režim želi skrenuti na svoje vode i u biti od njega napraviti svoje radnike. Konkretno, radi se o prijedlogu koje je taj pokret iznio o ovim poreznim reformama, odnosno da bi se kao bogati oporezivali. A tu je prevara u tome, posebno se tu taj Warren Buffett spominje i on sam govori kao da je on za to da mu se trebaju ti porezi povisiti i da to bi bilo kao pravedno, ali poanta je u tome da se to radi o porezima na privatne osobe, na ljude, a banke i korporacije su i dalje izuzete od poreza, tako i taj Warren Buffett i cijela ta globalistička elita i dalje će plaćati 1% ili čak 0% poreza na tim svojim offshore lokacijama, a podići će se samo porez ljudima. I to je točno u funkciji ovog bankarsko-korporacijskog sektora koji upravo na taj način i radi i vidimo i u Grčkoj što se događa i svugdje, da se samo podižu porezi, da se ti nameti, da se sve oduzima, sva imovina i svo privatno vlasništvo. Prema tome, evo, jednim vrlo suptilnim trikom su pokušali i pokušava se taj protest i nezadovoljstvo ljudi, evo i u Bostonu imamo vijest, znači da ljudi protestiraju, ovi koji su pod ovrhama se okupljaju, jednostavno to je stanje više neizdrživo. Ljudi više ne vide drugog izlaza i dobro je da su se pokrenuli i trebaju se pokrenuti i treba se boriti za svoja prava jer neće ih niko drugi besplatno dati, ali treba paziti da se ne upadne u klopku, da se na kraju radi protiv samog sebe. U tom smislu je dobra vijest da je na neki način taj pokret Okupirajmo Wall Street se rodi jedan novi pokret, vidjet ćemo koliko će biti uspješan, nadajmo se da će biti jako uspješan, to je Okupirajmo federalne rezerve. I to je u biti na neki način pravi put, jer to je sam vrh te bankarske i korporacijske strukture. To su tih, konkretno u Sjedinjenim Američkim Državama, tih 12 ispostava federalnih rezervi. Centrala im je u Washingtonu gdje je to vijeće guvernera, a ovo su njihove, znači, ispostave tih bankarskog tog kartela koji upravlja federalnim rezervama, koje je na sebe preuzeo stvaranje i distribuciju dolara od američkog naroda, od Sjedinjenih Američkih Država kao države i jednostavno nemilice eksploatira sve koga stigne i na američkom teritoriju, a preko dolara koje je u biti globalna valuta u vanjskoj trgovini u cijelom svijetu, eksploatira i sve narode svijeta, sve države svijeta. I zato je ovaj udar i ovaj pokret koji se sad nazvao Okupirajmo federalne rezerve jako dobra stvar i bilo bi jako dobro da se dalje razvije i da naravno i uspije u svojim ciljevima i u svojim zahtjevima. Vezano na ove ekonomske vijesti, tu imamo jedan članak gdje su navedeni 12, neću reći uglednih, ali ljudi iz samog vrha i ovog bankarsko-korporativnog svijeta i tih akademskih zajednica i tako dalje. Tu je čak i Soros, tu su i razni političari, evo i Nigel Farage, može kao jedan pozitivac među svima njima. Ali što je jedinstveno u tom članku i svim tim citatima koji se ovdje navodi je to da svi govore da dolazi do globalnog ekonomskog kraha. To je nešto što se znalo i daleko prije nego što bi se danas to moglo znati, onome ko je to proučavao, ko je to dubinski ušao. Ali ovo je zanimljivo jer jednostavno svjetska situacija je došla do tog do te točke gdje sada ulazimo u taj lom. Sad je pitanje trenutka, hoće to biti ovaj tjedan, ovaj mjesec
ili do kraja godine ili početkom iduće godine, pola godine, to je teško točno odrediti tu točku loma. Ali definitivno je da nam dolazi svjetski globalni krah. To je po principu financijskog inženjeringa. Kao što u Hrvatskoj, koja ima 4,5 milijuna ljudi, ako izvodiš financijski inženjering, on teoretski može samo do jedne točke ići, onda poslije više ne može nikako. Ovo je bio samo financijski inženjering, samo prenesen u globalnim razmjerima. I bila je malo prevara, malo suptilnija, malo bolja, pa je trebalo više vremena da on dođe do točke tog razotkrivanja, do točke pucanja. Sada mi živimo taj povijesni trenutak upravo da se približavamo toj točki i jednostavno dalje ovako više ne može. I sad to svi znaju i svi priznaju, kažem, i likovi poput Šoroša i ovih ostalih iz tih struktura. Oni sad žele tim svojim izjavama prikazati kako su kao pametni, iako trebalo je to daleko prije i znati i upozoravati i to sve promijeniti, a ne dovesti do ove situacije da će i svijet i ljudi trpiti posljedice cijelog ovog urušavanja. U tom smislu zanimljiv je i članak koji govori o jednom teksaškom investitoru koji je spekulacijama na burzi i postigao to svoje bogatstvo i postao nekakvo ime u tim krugovima, zove se Kyle Bass, ali što je s njim zanimljivo, zašto je on ovdje izdvojen? Upravo vezano na priču oko eura i te takozvane eurozone. Naime, on je uložio i, kako bi se reklo, kladio se pod navodnike na burzi na krah eura. I jednostavno, upravo to se kaže samo ostvarujuće proročanstvo. On i njemu slični upravo samo ubrzavaju taj krah i samo što prije će dovesti i do kraha eura, a kada krahira euro, onda će i dolar isto paralelno s njim potonuti i otići u teške probleme, odnosno sa dolarom i cijeli svijet koji je na njega navezan posredstvom trgovine, a onda dolazi ona u biti opasna stvar, jer će te globalne strukture nametnuti svoje rješenje, odnosno htjet će nametnuti svoje rješenje, a to je ono što se ne smije prihvatiti, to je globalna nekakva uprava, globalna valuta ili nekakva varijanta globalne valute koja neće biti tako očigledna. To su najavljene takozvana košara valuta ili basket of currencies, koja će biti kao nekakva globalna valuta u kojoj će biti razne te druge valute izračunavate i neki prosjek vrijednosti davan za tu globalnu svjetsku trgovinu. Sve je planirano da bude centralizirano i pod upravom jedne te globalističke financijske strukture. To je ono što se ne smije dozvoliti, to je ono što upravo taj bankarsko-korporativni sektor želi, jer što će tražiti za uzvrat? Tražit će da se sve zemlje svijeta odreknu svog suvereniteta, možda preko Ujedinjenih naroda da se da njih prenese, a oni normalno upravljaju UN-om ili će čak i reforme Ujedinjenih naroda u tom smislu izvoditi. I zato na ove sve što nam prijeti da se dogodi treba biti spreman i treba se znati postaviti. U smislu Hrvatske i hrvatske unutarnje politike, državne politike, to znači nikako ne odstupiti od državne nezavisnosti, državnog suvereniteta, ni pod koju cijenu u Europsku uniju ili bilo kakve druge asocijacije, čak bi bilo i poželjno izići iz UN-a i biti samo nekakav promatrač. Jer što se prije to napravi, time za Hrvatsku bolje. Zanimljiva je i ova vijest koja govori da je iz Katara došla kao nekakva ponuda, odnosno otkup grčke imovine, točnije udjela u rudnicima zlata. Odnosno, moglo bi se reći, evo, Grčka je na velikoj rasprodaji, sad to što je to iz Katara, neko će misliti da su to nekakva arapska invazija ili nešto tako, ali treba znati da globalisti i ta znači, financijska internacionala djeluje upravo tako globalno, ona se dislocira, taj kapital kruži cijelim svijetom i traži svoje baze i od njih ulazi u različite zemlje i uzima vlasništvo, u slučaju Grčke. Ovo je bitno isticati, ovaj primjer Grčke stalno, nije to prvi put, znači Grčki su već uzeli i otoke
i luke i infrastrukturu, ne znam, elektroprivredu, telekomunikacije i tako dalje. Zbog nas, zbog Hrvatske, jer to je naša sudbina ukoliko uđemo u Europsku uniju. To je naša sudbina ukoliko se ne promijeni ova politika podložništva Svjetskoj banci, Međunarodnom monetarnom fondu i cijelim ovom globalističkom planu. To treba stalno naglašavati i to je ono što treba na sve strane djelovati da se ljude osvijesti. Da ne smijemo dozvoliti da nas ova sudbina Grčke zadesi, da ćemo ostati doslovce rasprodani cijeli naš teritorij, sva naša imovina. Vezano za tu Europsku uniju, zanimljiva je vijest Mail Online-a, gdje, evo, koja kaže kako britanski premijer Cameron, inače ratni zločinac zbog ove invazije na Libiju i svih zločina koji su tamo napravili, ali ne samo da je on ratni zločinac, nego je i lažov i prevarant. I kao i svi takvi njegove vrste, jednostavno ne može drugačije nego lažima i prevarama upravljati i djelovati. I po pitanju referenduma za Europsku uniju, on kaže da ne želi nikako da se u Velikoj Britaniji to dođe na dnevni red i da se održi referendum da li su ljudi za Europsku uniju ili nisu. Znači vidimo da je vrlo sukladan svim ostalim tim europskim takozvanim liderima, iako nisu nikakvi lideri nego su obične sluge bankarskog korporacijskog sektora, a sukladan je i ovim našim jadnicima koji predstavljaju ovaj naš režim, bilo da su HDZ trenutno na vlasti ili SDP u opoziciji, koji bi najrađe da mogu referendum o Europskoj uniji preskočiti, a kad ga to već ne mogu, nego evo Ustav ipak nalaže da se referendum mora u Hrvatskoj napraviti, evo napravit će sve da ga krivotvore na ovaj ili na ovaj način. Ovo je, kažem, zgodna vijest s Cameronom da se vidi da nema tu suštinske razlike između nas i takozvanog svijeta, u tom smislu da su te sluganske strukture svugdje manje više jednake, da su jednako sluganske, da su jednako podložne tim nekakvim interesima tih globalističkih struktura koje djeluju iz pozadine, koje su u biti njih instalirale da tu glume nekakve državnike. A što oni u stvarnosti nisu. Jer da jesu, onda bi oni štitili svoj narod i nacionalne interese svoje države, a ne bi promovirali interese globalista i cijele te ideje globalizma. Opet imamo zanimljivu vijest iz Sjedinjenih Američkih Država gdje njihovo ministarstvo poljoprivrede vodi jedan slučaj protiv jedne žene i prijeti joj sa kaznom od $60,000 i da će joj poslati, znači, policijske snage, znači izvršiti represiju nad njom, samo zato jer je posadila limunovo drvo stablo u svojem dvorištu. To samo pokazuje da, znači, da su Sjedinjene Države došle na razinu jednog Sovjetskog saveza boljševizma, gdje čovjek više nema prava nikakva na svojoj imovini i na svom zemljištu raditi onako kako on to želi, nego jednostavno iz razloga služenja u tom bankarsko-korporacijskom sustavu te, znači, državna aparatura terorizira ljude, ne dozvoljava im da, evo u ovom primjeru, sade limun, da ne bi imali svoju vlastitu proizvodnju, nego da moraju ovisiti i da moraju trošiti u, znači, svim tim trgovačkim lancima, da moraju se zaduživati, uzimati kredite da bi mogli si kupiti hranu i tako dalje i tako dalje. To je ono što i nas slijedi ukoliko se ne promijeni i ova državna politika, ukoliko se uđe u tu Europsku uniju, to je budućnost Europske unije, to se u biti i u Europskoj uniji također događa, to su te priče o tome, odnosno to su i činjenice i oko proizvodnje i rakije i domaćeg vina i kulena i svega toga skupa, što će sve biti zabranjeno doslovce, odnosno ako će biti i dozvoljeno, bit će teška i složena birokratska procedura da se to može uopće raditi, koja će ubiti svaku volju ljudima da se time bave. Tražit će se onda opet i nekakve posebne takse, da bi ti smio to raditi morat ćeš plaćati nekakve pristojbe i tako dalje, tako dalje. Znači sve ono što bi trebalo biti slobodno da ljudi mogu
proizvoditi, stvarati nove vrijednosti, ide upravo u redukciju toga da bi se zadovoljili interesi, znači ne nacionalni, ne ljudski, nego interesi te bankarsko-korporacijske oligarhije. Nažalost, vijest koja se nadovezuje upravo na ovu priču vezano i o ekologiji i zdravlju je članak Aktivist Posta o tome da cjepiva za gripu sadrže 250 puta veću dozu žive od zakonom propisane. I to je samo po sebi dovoljno, recimo, da se ta cjepiva, to cijepljenje odmah zabrani, da se odmah povede istraga kako je do toga uopće moglo doći da neko na taj način ugrožava ljudsko zdravlje drugih ljudi, ali to se ništa ne događa, nego se i dalje to cijepljenje i ta cjepiva promoviraju, a posebno cijepljenje djece. Koji je razlog toga? Razlog je što su ti globalisti, te znači strukture koje su na vrhu te piramide svjetske moći, su u biti psihopati, svi od reda, bez ikakve empatije za drugo ljudsko biće, i oni su samo željni moći i vladanja. A da bi se bolje vladalo, jasno je, to je vrlo jednostavno, ako su ljudi glupi, zaglupljeni, lakše se njima upravlja. A živa, posebno znači kada se da djeci, znači u ovako velikim dozama, ona uništava kognitivne funkcije, znači degradira moždane stanice. Time su znači ljudi doslovce hendikepirani, posebno mladi, i onda se lakše njima manipulira, lakše se njima upravlja. To je taj posao koji te psihopate rade i ovo je način na koji oni to rade, i moramo se, svaki odgovoran čovjek, svaki otac obitelji, glava obitelji, svaki muškarac koji je svjestan sebe i svoje odgovornosti, mora se u tome smislu postaviti da zaštiti svoje bližnje, svoje najdraže. To je nešto što ne može se oprostiti, ta nekakva uspavanost, indolencija ili neaktivnost u tom smislu. Također, evo, na ovo se nastavlja jedna vijest o tome da se, evo, za primjer u Floridi, procjena je da se oko 12 milijuna pčela je jednostavno izumrlo. Posljedice izumiranja pčela su doslovce katastrofalne. To će se odraziti na poljoprivredu, to će povisiti cijene hrane, to će onda opet cijeli taj kotač socijalnih nemira i jednog globalnog kaosa još više potencirati. I umjesto da se o takvim stvarima raspravlja i na ovim korporativnim mrežama, televizijskim i svugdje i u političkim tim i kampanjama i aktivnostima, svemu tome skupa, sve se okreće na nekakve trivijalnosti, na nekakve sporedne stvari i ne ide se u istraživanje što je uzrok svemu tome. Vjerovatno procjene su da je uzrok cijeli jedan spektar, znači od prekomjerne upotrebe pesticida, GMO hrane, organizama koje su ubačene u prirodu i razni drugi tih zagađivača koji su jednostavno ove pčele uništili i sada se taj pomor događa. Na svu sreću, evo, Hrvatska još nije time zahvaćena i to bi trebala biti još jedna stvar koju bi morali i sačuvati i iskoristiti i u toj nevolji i mi da na tome, neću reći da zaradimo, ali da nađemo svoje mjesto pod suncem. I to je ono što bi svaka odgovorna vlast radila, a ne bi se gurala da i mi budemo zahvaćeni, da postanemo dio tog sustava gdje će nam pčele na ovaj način masovno pomrijeti i da će nam onda ostati, znači, polja nezaprašena, poljoprivredna proizvodnja doslovce uništena i sa svim onim posljedicama koji slijede iza toga. Evo, i sa tim upozorenjem i sa tom nadom da tome neće biti tako, da ćemo se tome oduprijeti, danas završavam i pozdravljam sve slušatelje i želim svima svako dobro i sve najbolje.